Ofarbao sam jaja začinima za džin i tonik. Ljudi moji, trebate vidjeti ove boje. Vidio sam u kući nitko ne pije džin i tonik, kao ni ove začine koje sam nekom kupio, pa rekao idem to sve smiksati u jednu smjesu zajedno sa ljuskom od luka. Probao sam onu tradicionalnu tehniku farbanja sa voskom, ali nije mi uspjelo zato što mi se vosak nije nikako mogao prihvatiti za jaje. Ne znam u čemu griješim, pa evo ako netko ima koje je koristio tu tehniku da mi pomognem. Ako ne želite imati jednoličnu boju, onda vam savjetujem da izrežete na komadiće ovaj bijeli papir kao i olupinu od luka i onda to namočite jaje u vodu pa onda okotrljate u tu smjesu i onda to stavite u najlonku. Vidio sam da ljudi to stavljaju i neke posebne prozirne vrećice, ne znam, uglavnom ja koristim najlonku, nije moja već mamina. Onda treća tehnika koju sam probao, sam umočio jaje u rižu i da vidim kako to funkcionira. Htio sam dobiti i drugu boju pa sam zelje stavio u poseban lonac da vidim kao hoću li dobiti zelenu boju, međutim nisam, možda sam manje stavio, ali nema veze. Uglavnom riža baš i nije neki dobar odabir zato što se ona skuha i onda ne dobijete baš neke lijepe šare, ali definitivno najljepše šare dobijete sa rezuckanjem.